Kajingiki jungki driver ka bahap hapo ka shatri jung ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA da ka bakin perking iki kali kamai ki banambar bandrong shiki jaka chngok kai perthai ki badan hakani ka jala menta ka singi kala poy sa shaka district council lengba ka office jung chief executive member kani ka mat kalami adian ka jingmi pat jung ka senjuk ki tribe ki nongnya kali kamai ka bri uhan nyau trap ka badai ka kanhon jung ka association kali kamai baro na du ki truck hadu ki arshaka Habalit banya kendo IOCEM ke KHADC ubak Shambor lang renja kinong ilam ki bahakmat jong ka senjuk ki bakentop yu president ba Rikal Dinas Dotling lembat ki wei ki lakarpat eka council bakan pet bat kmi lang no iki jing e jong ki trai muluk ki bai kendo da ka bapen scam ya ka United Khasi Chantia Hills District jong ka trading by non-tribals regulation khat khandai spa san po saw ka bahap hapo ka section lai e hapo ka subsection EWB ka bala betha ba kinu ki bale business kentop ki ba kamai kali ba kidei bandan no ya ka trading license hapo kali kamai haki jaka baham haka sex schedule nakaliang jung usi am jung ke HADC ru daka jings ngokhia ula ong baya kani kaman ense kuran bat katana treat nakabanta banya perkhat bat panwat ikilat kilenti kibabiang habaya de bat kani kamat jing tawa jung kani kasenjung ni kunga senjuk kali ka ni kunga senjuk kali ka mai green trap nakalian juga AKMTTA mentang sini mah ni lawan sini sebuah KHDC kajingwan jungi mentang sini sebuah KHDC ro kadan nakadaw namar ba kumbangi ibun taki jingtho napo asam kajingtho napo asam ba nimla banle kunga sikim model nimla banbut ya ka sikim model de lamar bagi ang na bakal adan kata ka special architect na imo na manta jangka constitution katakanlah article 371F the Constitution of India. Jadi kung tahi habang iosno kata ni lemua ba kumno ba kinong kata ka ya kata kasikim kayo kata special categorization ko ka Indian Constitution. Henry ni dapat wat mangiru niyo kata special consideration na special administrative kabor mo niyo naka Constitution of India kata kalong ba ini kijingdan jongki ADC. De hapo ke ADC ru kadan kani ka United Khasi Chantia Hills District Trading by Non-Tribal Regulation 1954. Mo ka section 3A 1B. Di hangneru kala regulate ya ka trading but ya ki kam ki jam bala menteri di dakar. Di dakar kana parte hangne hi ka jingwan juni sipo ke HDC ba ni kwa ban pen ai jingmo sipo ka KHDC ba ADC bro ka ba at least ban nakaliang jong KHDC ban le no kanu ka lenti na sinjam ban la ban khang ni kali ban bar ban le skin itu respond ki bahap ko ka schedule area te tangkum tahi te kajingwan jungi rumantara sini shani kalau tang na benta itahi ibaret ma pengwan kendu si CM jungi ba ban pensyai kan ka jingkwa jungi baka jingdawa jungi naka selaya ka saka kebesaw pot kalau bah hakani ka hangni ka rule ang ngilap ba state carriage permit kamu ke bus ki buses ie brokhai hangni ki ong ban I preference pe tang ya ka state transport corporation di lada PE menta lada pipet menta ke MTC kalaja niam menta ka MTC ka shulong tang kanong tiket lamar boleh kini ki permit brokhai kelalek sono kilek syak private private individuals. Di mono kita ki private individuals bila aktif lupa mono badai ki jingdan stakeholders ru hangni ki dei ki brio ki badan hapo syuki ki badan stakeholders takada kim ko ban implement ya kan ya ban pen i pai ba lamar balai kan ni ngila ada submit hangni kala dan ke receive copy kani ka ke receive kila receive hau arjar aku sal khatra tarik banai bakhat wei arjar aku sal kila ada receive muki kan go through ikini brokat kajing ongjung papol bang nyimdan registration nyimdan office ke bolong basam rakia katu teli ki letterhead ngila ASP ngila tho clearly ngila mention clearly hang tu ka registration number jungi di balai pimla se banwa jing tep what ya ka shithiru ki ba ASP mo fi kam go through kam review itu borok ada ang sei ngendang lu ya kan ka RTA borok hang ne Timut ka sarkar jungi kahap ban implement ni kan mentah-mentah kahap fat ka asam ban syong mentah-mentahi ban review kan ni betema
Lemar boleh hang ni undai tang yaki kali botho tentang yaki kali red mah andai wat yaki bus yaki truck baru khai la tho lo dang ni karau kadon nak Shillong Guwahati katno teli ki bus ki di banyo katno teli ki permit ki di banyo Shillong Karimganj vice versa katno teli ki permit di banyo boleh kam ko aban implement ni kan ya ka sarkar ya kan ka reciprocal transport agreement lamar boleh stakeholder jengki kin sadu no ne kini ki private companies mar boleh kini bajan hapo bor hapo sukiru kidan stake hakini ki companies ada feedback kita ki bus borok khai badan hati po IUM kita ki private sudah undai syuk jang state transport corporation ka Meghalaya transport corporation kala Shillong no tang kanong ot tiket ki bus lajang menta ke basulet bitang siapa tura tang siapa Garo Hills iya kita silcar lebun ki bus private sudah pindah pedro silcar pun ki bus private sudah terladang ngilak suku mentah bakal sorka kempuak menteri kami kan ni lamar boleh kan du ya ka share lajong kan du ya ka share lajong nantinya John Wei menteri sorkari pada kapor mentai ang ba batai sipang ka Kaziranga mo batai sipang Kaziranga itip pang Kaziranga itip na em kai gabajak kan ang ibiyang ni hak Kaziranga kadon tuli hapo Assam kita kipak national park kadon ni ka national park Kaziranga Probitra park kani Manas park kini kidon lai tuli kipak kipapaw hapo Assam hak ini yang itu kita kinong alam menupu Assam iwan ban balai start ya ke bangi ngin mutnya sekmat kinong nongnya kali kemai mana bejelah cumi bangin mutmi sekmat kali jengki banum syak su kali pana par bejelah banum terus pat ngani tu ipi hak Kaziranga wat nongnya kali kemai na Assam bro umyo bandrung hak kita kipak utrai lokal nonton pok Kaziranga hak bandkit lalak kali Assam kon kita tulisan tu kemudian kiru kin mi abandung sipok untuk Kaziranga pa ini kita try sno untuk ibrai ki Assam ki Assam kit ki lokal gitu ha probita pa ku kanir ko kolong buju ha mana su kolong buju dengan ong lihat apa bidan apa ski sekretariat apa tai start ya ke baja apa Assam nitip kambangi kinongnya kali kamai ki bangi jule ya kini ki jaka pa per ba kumno ko jike ke jongi kolong ba ni syam menta kolong ba ni wat kini ki pa ni mlak bandung tang ko ngong ba ku sarkar program nai penhe ketuk ting am jompi le ikakam wat ngan ong bisnis kinti nang ismat ba wat jupen bit mit ne chingkom ni shu ne ismat ka jingi kan nyai bet adu kan detrik klembu por tat hadu ba ladapi ong ba ni long kita ki ba ni ne perkhat ki we renga syukur pat hani ka poru nam tak ki pat ka bri nyu trep nong sung ki ba ki jongi kan ni ke jingi kan dei bet kalenti ka ba ni nyai da ka jing jai om bangin penpulmar snong lani ban penduk nong yang kita try nong snong ki ba mut ban sim dawai ni kini kata nginum don kum kata ndring nyai jai bai nama nak kali jungi kembangan pensai beng sisin kalau bai ni kwa ya ke sarkar bagan thau ki polisi har bai dei ki terus pat belum syak su ki ban bar katna tangi ta nama ta ki pradok prasnam lani ki nong snong ngap pensai kata kata ni kem khang ya ki kali bot pat bandung po jelam ni kalian tanah ta kalian ke jongla tangan tai